Baule olanga ole oti uayatala se mafutanga mafana ba oitama sabele iloto manganga ai uavala au le atua ina etula imasau le mafavisesio Samuela ele ngalo oeyo winga asofitu ome tasiva onovalu le asona esoifua mayai asotolu oiuni lua felua sefulu aamiai o helo matai loi mata ole alofa wa mato misia o e papa lau tau singa telefa alongo tinga ina ia mato manuia le mafavisesio Samuela ele ngalo le tamafutanga wa omisia oe ia so uma o matolanga toe sau se aso e whaailo amai ta fia whaalongo i sauto e wahala au mai ai manuia lau malanga i le langi le tuolo o whaatari mai alofana mo o e teri o inga whaalia ele ngalo ia so uma o te misia o oe o se tamalofa te lima foai e te le whaapito se tasi e te ngalue puno ai e te musu le vevesi ma le feloto ai wa masani lo ainga i o winga e te le whaavisa lau tala muli muli na e vili mai ai mai tala noa mai le telefoni Vincent lo atali o lo ufale o te mana o sa uta avale malelilo i o manatu teri ole a e alu wa faamana vaile ali ia ngaluenga ma e fo ia tu
ese le whaangalo ngata o winga o seo mātou tama awa sa lilo I manatu o se taimi wavelea o le a e whaato whāwai ai e le ngalo lau ta vale lau pasese sa e tausi ai mātou le whāna alofa anga mai lo wafa fine matua o Caroline Bisesio Marcel Bisesio Maleto'olua Vincent Bisesio Maleto'olua Tautalaso Bisesio Sunema Bisesio Chris Bisesio Alofa anga Fapito Maile tina peleina Berenice Tautalaso Ai maise Seo tātou aina I Samoa Whapea mātunu mau Ia manuia Lau malanga Le bahafavi sesio Samuela ele ngalo Le tama futanga Wa omisia oe Ia so uma o matolanga Toe sau se aso e whaailoa mai Ta fia whaalongo I sau toe wahala au mai Ai manuia lau malanga I le langi Le tuolo o whaatali mai Alo whanau mo o I teri